Football Titi part jasari som pathumna ngai thavele don ta ila Aston Villa chuan Brazil forward Alisson Gremio tana khelmek hi pawn maktadue som point panga velin an leidona kumsom pakomi hian January tha Villa hi azom theina turin ti fel ngai thilte ti felin ma an lameka January thatira Villa a in pulut ngal thei turin English club hian ma an lameka ni transfer fee a atira pawn maktadue riat point pasari anin pe anga add-ons kaltlangin pawn maktadue khat point pariat anin pele don bok Gremio hian sell on clause datel an du awangin Villa nen hian anin remna a sell on clause 10% an datela chuwangin Aston Villa hian an hral le ani chuan an hral na atangin 10% Gremio hena hian an pek angai don ani Liverpool buaina an result chia pia lama Mohamed Salah le Liverpool buaina hi ana mailo hle ti achianga Liverpool ro pui taka tungding thar le tu tia soi thin Jurgen Klopp meu po tong chuak ta in ani hian ti hian a soya kanwa hian hun kalto in ke mania theu ngong anei lian leya engtianga seilian nge kan ni ti te hian ke mania hian ngong anei na sa hle Mohamed Salah po hian anun masalam ashia a midang aya na sazoka chet lak zel du na anei ta zel bok englai point ma ason renga mason na lama engma atop san ngai lo chu aril ruput mang ani nipui chol kan manzo apiangin thiam thil tharnen alo kirchia achol hun chung te kha inzirnan amang vek nimaya ngai thei tur khopin aom thin kan top san don loti entirin kanin norkal ton thina kan top san ta lo reng boka Premier League no moi kan choi te khan minzom nget zual bok ani hi aropui bertazinga soi ani kum khwa to ang ani enkol le kai shoi hi a ol samti ka soi ngai reng lova enkol harsa ani ti po ka soi ngai chuang lo sala a hi chuan ani hi ikhel tir lawemo ila chuakemo ani chuan chumia chau chuan buaina ineyang ati ani Jurgen Klopp hian Liverpool a Salah hi alaluta Mohamed Salah ro pui theina tura manager tangkai berti thei khopa tholok niin Jurgen Klopp an noya khachuan Liverpool a Salah hian lim takin huna manga ma se Klopp a om talawa Arne Slot noya Salah hi a hlim talawani an boina hian ra thalo achua zel don nge nia an mani beng hartu achangjok don chu mahuna kan la mudon ani heti lai hian Jamie Carragher Salah chungchang asoina a Chelsea a khachuan lo chamtia soi thinani ti thu te kha Egypt player Ahmed El Mohammadi an apaidam theingang lova Jamie Carragher hi chang le tin Jamie khongai na itla chamani Salah hian achanchin hi athorimna ain ngai tlomna le world class performance ane thina tanga ajia thar zokani Chelsea a khan a lo cham lova hun an pelo mai zokani Italia akala ama ain tuasiam thara Liverpool akal le in hetiang hi ani tabok Premier League legend ania Egypt player ro pui berni bokin ahun laya forward player Klauber Polani Salah hian Egypt hi hun engemaw chen chu akhaya FIFA World Cup tumni a qualified pui Salah hian engkim a hlo chuak Ronaldo an ati hril hai zia chele Messi an akau dan che kha alo mak love Mourinho an vantlang hnuailam tia asoi chele Premier League defender Thazual sang khata tel phak lova asoina chepo kha alo mak thran lo atia Jamie Carragher hi adim lo hle heti lai hian tu hnaya Saudi Arabia in beisina sangjok Mohamed Salah a an nei ti thom arik nuin Saudi footballer an ho tu pa Chief Executive mo phurna chelmek tu Omar Mugarbel chuan thuleng nem ngetin kumsom thum pathumi Egypt superstar hi Saudi Pro League in senglu antum ani thu asoi Mohamed Salah hi Saudi League a hian kan lom lu thei renga ma se club lam mo phurna player ne na indoor ngai tur thil ani nie Salah hi kan be se jinga pakhatani ati ani Salah hian Liverpool a kumni dai contract aziana alarei lova kum in April thla khan contract aziak thar ma se tun season a be se phak lova Liverpool talboi chana ama anpu thu Salah nge hian soin manager nen ankar athat lo thu te po asoi chuak nge hetiang ani awang hian January thla a Liverpool a chua sanna chance asang leya ngayania ama be se tu ten be se an nei sang zualta po hi thil om tak ani Wayne Rooney le Cristiano Ronaldo chungchang soina a Rooney kha ain pek ema wangin Ronaldo kha alang sar zualani tia soina om le thina hemi chungchang hi Rooney hian soin mitam takin Ronaldo alan sar zual theinan khan
keima hi in hlana min ngaya ma se thu dik chu tiang lam hoi chuan ka thlir ve ngai mi alo Ronaldo kha chuan rilruput mang dang lambi ka neya a thaber ni chaka tui halna tak tak anei ani Ballon d'Or le mi mal choi moina sangte po adonga kei ve chu ale lam zonga thlir phei chuan kan dang lam hlak keima a om reng thin chu team anga hlotlin ani Premier League Champions League teammate tenena no moi choi duna ka nei lian thina chu keima min lua lian ber thin tu po ani chu wang chuan ania final match ha veilama ka khel angai po in ngai tu buai lova ka khel mai zel ni star ni kamamo lova kan vain hlotlin na kan changza thei ti hriat zok hi kamamo zok chu ani Ronaldo ai hi chuan a talent chau lo po hian min he em thina chu aril ruput mangani hemilama aril tram hi are thei lova a chelam kalsanin amale ama a phut sang zok nei zelin chu tiang chuan ain nor kala midang laka po phut anei sang thin le ani hi khati lai po khan ka ngai sang le a chan chu nena chan ka du wangani ma se ani khachuan engkima hlotlin vek adu ti manga hlotlin mai pia lama mimal angpo a hlotlin na chan vek adua churi ruput mang chuan keimania hi chuan danglamna asiam atopa chuan ani hi chu mi zongzongina anban phak rual lo level deuh thowa a om pha hemi a thlen theina chan chu aril ruput mang wangani ke chuan nun phung dang nuam katia ani khachuan pakhatna ani theina turin engkim pe kha a huam tlatani ati Rooney hian Ronaldo ril ruput mang ang anei ve lo ti a phalem lova nei tumna po anei lova ani chuan team anga hlotlin adu tok viau lain Ronaldo ero chuan mimal ang po a hui thei hui fai veka duwa chu andang lamna ani abul ber chu anril ruput mang ain an lo wangani chu wangin an khel ho lai po in Rooney awanga langsar zual ni lovin ama Ronaldo hian azir em maya alangsar ani te po ati thei ome Rooney po hian ama awanga Ronaldo hi langsar zuala angai lem lova chu tiang chuan a clear lo ti po a soi ta nge ani in khel result lama chuang kai ta ila nizan khan UEFA Champions League match day rukna khel ania heta hian Villarreal le Copenhagen in machonin gol nga aluta mikhwal team Copenhagen he minute ni na Mohamed Elionusi mangin ma an shwaya minute somli pasarina Villarreal hian Santi Comesana mangin ansut minisomli pariana Copenhagen bokin Elias Ansuri mangin ma an shwaile minisomnga parungna Villarreal hian tani Oluwasi mangin ansut vele boka goldang lubel thailok lovin ani netok maidon ni in alang man ma se minisom kuana a Copenhagen player Andreas Corneliusson Copenhagen golthum gol nia an changna gola khungta a mikhwal team Copenhagen hian point thum an lo chuakta ani Karabak le Ajax in machona gol ruklu tin he match hian minisom na mual ne tu Karabak hian Camilo Durant mangin ma an ruaya minisom thum pakwana Ajax hian Kasper Dolberg mangin an sut vele minisom li pasarina mual ne tu Karabak bokin Matthew Silva mangin gol an khung bela gol ni gol khatin ma an ruai zui ma se Ajax hian minisom sari pakwana a Oscar Gluck mangin an sipur hian suta minisom riat pathumna Anton Gai mangin an gol thumna an khung leya minisom kwana Oscar Gluck bokin Ajax tan khung chun zomin Ajaxian tum ni nu fual zokan ni nuwa goli gol nin Karabakian le thala point hum hlutak an lo chuakani Dutch club ro pui thin Ajaxian tun season Champions League ka an chakna masaberan tonga ti hian match ruk atangin tum khat an chakta a Champions League ka tumli lai champion to Ajaxian tun season a match an khel masak panga a tlom 5 vekin point lo chuak lovin anom renga tuna ero point thum an lo chuak veta a table mong atangin an tal chuak ta bok somthum palina omin ma an son ta hretani in kheldanga Athletic Club le PSG in machonin team pani te hian goal an khung thei lova hun tha an nei te khoral 5 vekin gol khung lovin anin he to ka point khat vevea an lung oya tul Dortmund le Bodowa po chakjok om lovin gol ni veve khungin anin he to ka mual nei tu Borussia Dortmund he minisom parena Julian Brandt mangin man ruaya minisom li panina Bodo hian Haitam Alisami mangin ansut vele minisom nga pakhana Julian Brandt bokin Dortmund ma hroi pui lein minisom sari pangana Bodo player Jens Peter Hausan ansipura sut vele boka goldang lubel talovin gol ni veve khungai ne tokin point khat veve an lo chuak Portuguese club Benfica Jose Mourinho kai hruai teamin Italian champion Napoli mikhwalin sini final neya
minit som hina Benfica hian Rios mangin man ruaya minit som li pakwana a an gol khan na khung tu Rios siam saka tangin Barreiro an Benfica gol ni na akhung leya Napoli hian hun tha an nei te chhor tangkai theilo tluan thakin Sydney fain Benfica khelmola hian an tlom ani Italian club lian dang Juventus in an mi khwalpa for Sydney final ne thunga Juventus ta minit som ruk pasarina Cambia so siam saka tangin McKennie gol marroe khunga minit som sari panina Kenan Ildis siam saka tangin Canadian forward Jonathan David an Juventus gol ni na akhung leya hemi nu hian goldang lubel talovin Juventus sian point thum an lo chuakani Leverkusen le an mi khwal Newcastle chakjok om lovin ani ne to ka he mecha hian minit som pathumna Newcastle midfielder poimo Bruno Guimaraes an lama tilut palin on goal mangin Leverkusen hian ma an ruaya Bruno Guimaraes hi Newcastle club chanchina European competition a Newcastle player on goal nei masaber ani he mecha hian first half a goldang lubel talovin second half a goal thum alu tathunga minit somnga pakhanna Newcastle hian Anthony Gordon penalty goal mangin an sipuran suta minit som sari palina Lewis Miley mangin Newcastle in ma an ruai vele ma se hun top don hai minit som riat pariat na Alejandro Grimaldo gol khung mangin Leverkusen hian an sipuran suta chakjok om talovin gol ni veve khungin anin ne to English club season mangtha Arsenal in club ru khelmola sithum faya chakin point thum an lo chuaka he mecha hian Arsenal hian an player tha then khat ha dam tir chungin olsam takin nena an changani gol ma sabar hi minit som ni pangana a noni madueke anakhunga minit som li pasarina madueke bokin khung balin minit somnga parungna Gabriel Martinelli an gol thatak akhung zuile boka Ganarsian sithum fain club ru hian neya phu takin point thum an lo chuak he mecha hian Arsenal teenager Marley Simon in lanin ben chatangin dalu ania ani hi kumsom parukle ni za pathum chawa upa ania wangin Arsenal mi patim tana inlan theino pangzual palina ania Ethan Wanari Max Dowman le goalkeeper Jack Porter tati lova Arsenal senior mi patim tana inlan theino pang berani fullback le center back a chorkop thei ania hei hian atangkaina abel chabok Arsenal goal thumna akhung theina tura mani in hai kwa Martinelli hi Arsenal player jinga UEFA Champions League ka azona match nga chung goal khung thei ma saberania ani hian Arsenal tan Champions League ka match a khelhanung panga Athletic Club Olympiacos Atletico Madrid Bayern Munich le Club Brugge an machona te hian goal khung kim vek ani nizana in khel ngai ven lo bera Real Madrid in Manchester City mi khwalin in khel munam taka hian goal thum aluta minit somni pariana mual nei tu Real Madrid hian Brazilian forward Rodrigo mangin ma an ruaya Jude Bellingham siam sakatangin Rodrigo hian goal ma ruai akhung ani ma se minit somthum pangana Manchester City hian an defender Nico O'Reilly mangin an sipuran suta first half top lam minit somli pathumna a Erling Haaland an penalty atangin Manchester City ma asroi pui vele second half a team pani ten hun tha nei zui ma sela goal dang alu bel talova Manchester City hian goal chho ma sajok chungin Real Madrid khelmuala mual nei tu Real Madrid ngei mai an nea point thum an lo chuak ta ani he mecha hian Real Madrid goal khung khol Kylian Mbappe ain lema wangin ain lan theilova bencha anda ani ti hian UEFA Champions League team samthum paruk in elna hian team in el zongjong in match ruk theu an khelta a teibula Arsenal hian ma ruain khel ruka an chak fai veka goal som pasari teme khungin goal khat chau an la chua Arsenal hi tun season Champions League ka chakim vek om chun niin goal chua tlember ani telbok goal khung tamber ero PSG champion lai le Borussia Dortmund teni in goal som pakwa veve an khung towa Bayern Munich in goal som pariat khungin anni team pathum ti lova goal khung tamber chu Arsenal anniya goal som pasari an khung ti hian league Facebook ka match ni theu chau team in elte hian khel tur an nei ta a team then khat din munpo achiang zual te bula pakhanna Arsenal hian direct in run of 16 la lut big lo ma sela playoff an khelta ani point seeded ani don ti achiang towa an chan a tha hle te bula pakhanna Arsenal panina Bayern pathumna PSG palina Manchester City pangana Atalanta te heng club panga hian direct in run of 16 an lut talawani point playoff tal an khel nge ngei don ti achiang towa round sang jok lut chiang to an ni ma se playoff nge run of 16 direct ti hi lati chen ma bak ani thung Inter Milan Real Madrid Atletico Madrid le Liverpool din mun a thaboka point som pani theu an nei to awangin voi khat chaka
knockout round lut to mai turan ni an ma ba ka an chak talawani point an hnuaia omta result azirin an la him thei cheu boka chu wang chuan an ni ho hi him tluka ngai thei an ni Dortmund le Tottenham po hi point som pakhat ve nei to an nia an din mun a tha a Newcastle Chelsea Sporting le Barcelona hian point som theu an nei to a direct a run of 16 lut tura beisei la nei lian zinga an tel Marseille Juventus Galatasaray Monaco Bayer Leverkusen te hian point kwa theu nei to in an ni hi in thada thei an ni lova an chan zual deuh alangai a chan chu point riat nei PSV point sari nei Karabakh Napoli le Copenhagen te an la omani point ruk nei Benfica Pafos le Union Saint-Gilloise te hi an ngai tua omri hlea an hmaba ka chesual apoi thui don teibula somni parian na atanga somthum paruk na te hi direct a run of 16 lut thei to lo an nia an thlen san thei ber chu playoff round ani playoff round ani hlan kai thei chuan round sang jok be se chun zom thei an ni don thowa ma se match an khel tampha atul don ani heta hian somthum pahni na atanga somthum paruk na te bi khi direct a run of 16 lut thei to lo an ni pia lama playoff ani hlan kai ta ani point seeded ani phak to don chuang lova chu tiang chu an din mun ani awangin tun din muna ngai tu omber an ni zan ina in elna then khat khalchun zom tu roma chung jinga chuan UEFA Europa League talin heta hin in khel tur langsar zuala dar som pakhal le minute som panga a Dynamo Zagreb le Real Betis anin ma chondona FC Utrecht khelmola Nottingham Forest an lenglu don bok English club dang inland tur Aston Villa hian dar khat le chan veya FC Barcelona ma chondona away match an khel don ani UEFA Conference League po zanina khel turani eta hian English club inland tur Crystal Palace hian khwalmuala Selborne an ma chondona zanlai pel dar khat le chan ve hian Dublina anin khel don ani kan topic na hnung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi soile ta ila heta hian team tokin tar langin West Ham chuan Rio Eftana khelme kumsomni porungmi Brazilian forward Clayton hi anthli thlai meka Portuguese Premier La Liga a tuna hian gol khung thei ber ta jingami ania West Ham hian tlar malam ti chaknan laklu anril ru kani Italian chanchin buten tar langin Roma chuan Netherlands forward Joshua Zirkzee kumsomni palimi Manchester United tana khelmek hi lona hotumin officialin Andor chanta a Andor na hian angheta in lei theina tura thu thluntel anin huama paun magdadwe somthuma angheta in lei thei turin United hi in ramna nei pui antum ani fichaje sintar langin Manchester United chon antlar hnung lampang thuam chak antuma chumi atan chuan Real Madrid defender thin tuna kumsamthum pakomi Sergio Ramos hi an beisei mek ani Sunderland equal intar langin Arsenal midfielder thin Matteo Guendouzi Lazio player poimo kumsamni parungmi hi Sunderland in laklu andua paun magtadwe somni pakhat point pali vel sen angai tura ngai ani Football Insider in tar langin Liverpool center back Ibrahima Konate hi tun season thlengchau contract nei ania Liverpool hian contract zia tharpui tumin andor thina ma se anin rem hlei thei lova hetiang kara hian tun hnaya Ibrahima Konate le Liverpool in dorna hian ma sonin contract thar aziak ngei do ni in tarlan ania tuna tanga kar tam liam ma in Konate hian contract aziak thar do ni in atar langani Athletic in tar langin English midfielder kum samthum pani mi Alex Oxlade-Chamberlain hian Premier League khel le adua tuna hian free agent ni mekin kum in ni puilaya Besiktas chua san nuwa club von line nei lovina om tarenga Premier League club ten an somani photchuan kirle turin ain pei ani Melin tar langin Chelsea chon Manchester City le Manchester United ina laklu antum mek SF Cascades tana khelmek Burkina Faso youth midfielder kum somparuk mi chau thang duang tak Mohamed Zongo hi laklu antuma Chelsea hian Zongo hi chan ngei theipo anin beisei ani Ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thei chin chu ni le photro se